Okay, we're back. Apo kasi lang kabita. 2 minutes lang apong station ID. Kat, kunan na to ni Jai Ninia Flores Villa. Good afternoon, Manong June Ken Ading JM. Nice to see you again. Especially my crush Ading JM. Especially my crush Ading JM Napoleon. Hanga JM okay, Pastor. Apo Diyos ka. Okay. Shout out naman po Manong Ading ken lakay ko nga ni JC Mar nga agbiyahe itata. Ingat lagi. Bieko. Kasi na malagip ko dito ang awag, be. Pasko sa jibala si Utaaman Manong John Seriales Pogi. Wow. Mail iliw na talagang December gayam nyamot nga at agamin Jojet. Yan. It's me, kunan akong panel pass. It's me, Isa from City of Vegan. Na ikamang ti, iliti sinait. God bless po Manong John and Ading. From Jail. Jai, kunan natin na Jail. Kita man. Jail. What? Jai? J.I. Jai, bye-bye, Kit Nalina. Hello sa mga taga Gordon, Isabela. Naka-Gordon na to. Gordon wala. Gordon ko na. Okay mga idol, keep it up from Alvaro Bermeo. And of course, Lourdes A. Galupes says here na bangal daw idol. Kablaawan man ni Ben Mark Ivaldo Jai Alfonso Listakin family Galupe, J. Ramon kan kasama at Jai anak ko Jai Santiago nga isuda Leia Lester ken Leo aganad kayo kanayan anak ko kunana. It's me from KSA Patokariman the Jai love call. Ano ba? Idol Lourdes Galupe from KSA love call. Listening from Tifon Quirino is John Vincent Manzano Alay Alay. Kabsat ni ko dito. Di manap iti tanging ina dito. Ay nila sa alas. Alay nabi niya doon. Okay, Charles, gaya mga Charles. Rainier Aragon, pa-shout out po. Ipok ko mo man tinagan na. Yan na? Charles Aragon! Yan, shout out na kan. Shout out kay ni Charles Aragon! And Richard Tamayo, watching from Ilocos Norte. Hoy. Sakit mo na papan Ilocos man na. Kumana. Nagtadada Wati mata kapusaan Ay nagpait diba? Paot? Panagbalkot mo nagsakit. Agdardara. Agdardara. Daytoy pusok ti out na. If you go accent. Ot. Ay napukaw. Wan napukaw. Panunot ko ag tawa-tawa. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Inasikat ipimanaw. Agsubli ka, dito'y dina. Kaasyanak, kaasyam puno nga ayat. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka.
agsubli ka dito'y denna. Kaasyan na, kaasyan na, kaasyang puno nga ayat, kaasyang puno nga ayat, kaasyang puno nga ayat. British accent ko na. Yeah, and of course, good afternoon. Iti familia ni Manang ni Kabsat Dominic Rian Bosque of Eva Beach, Hawaii. Ooh. Yes, and soon, nagiti naganak na, naman ang edlak ni Actually, December. December. This month, talagang bulan, December rin. Gawid dan. And Bawi daw now, when? kunana ni Joji Dolores, my life is nothing without you. Kaso nagadayo. Nagadayo mo. It's your choice, ading. Ta siyempre, kaya mo mo medyo makagatang ka mo iti iPhone 12. Kasi so nga nabang kata. Tidakas na, adita ka lang rin, di ba magatang ti kaya mo. Ay, kaya agpanunod ka. Iso nga madayo ka, tapno magatang mo, dagiti kaya mo. British accent man ko na naman eh. Kuyang ambak from John Feliz. Kasi kanta ka, no? What can I do? Something like that. Oh my God. Yeah, oh my God. Because that's the British accent. One day, we come to realize. Okay. Namo the British. Stop it. Stop it. Stop. Stop it. Ano pa yung tangarod? DJ official. What's that? That top now di kamaela? Kaya mo kanta. Urahin tayo DJ official text line ta madamang tartarimaanan da. I-charge dan sa? I-charge da? Oo. Okay nga Rod, karo baka motolight ti masapol na datang battery. It's 20 minutes before the hour of 1 and you are still with your idol Jun Salyadas together with Idol John Mark Pastor. Dito lang Apple. 98.5 IFM iti Idol tayo nga FM. Dati tig ba? Original na accent dati. May baga pangkaltaw, katagiti hampay nga ng kaltaw. Waday isa'y balasang naknaki ang amuan, isa'y ibaloy tagabahong, nay dumdumay pintas na sino man ay lalaki, dagosay mangursunada, dinay naksisya tansin maaak abeng, si siya latay wadas nanamnam ko, adiyak malinglingan san pa nag-is-isem na, yasay mata na'y umila, arig mo san sabong naimula isan bahong, nabangloy na pintas, noon daet apiten daet Manila, para si pepesanda. Amayak at bahong maseganak sekal, say nagat pang kardena,
Wadaot san rason ko mabandayak sikang say maud mangun una Arig mo san sabong Nay mula isan bahong Nabangloyan na pintas Noon daet apiten Eey daet Manila Panasipe pesanda Amayak ed bahong masagenak seka Say naket pan gardena Wadaat san rasunku mabantayak seka Say main mangunon-una Arig mo san sabong Nay mula isan bahong Nabangloyan na pintas Luan daed apiten Ito'y daan Manila Para si pesanda Arig mo san sabong Nay mula isan bahong Nabangloyan na pintas Noon daed apiten Eey daed Manila Para si pesanda Nice song mga idol from Cynthia Castroverde. Pa-shout out family mabanag dito ay Baringin Sur, Kawayan from Gagelonyo, Lauren. And of course, ultimate bangir ako nga pagiwarnak. Pagiwarnak. Cherry Ventura watching from Malaysia. Pa-shout man kini Jennifer Ventura, Jenny Mejia, Alcards, kuno Alcards. KSA. Naka-duty da nga agdama. And of course, kumpare Raimundo Guevara de la Cruz. And Manang Edna and Manong Ermel is watching from Ivo Beach. And Almi Fortuno Sayo kuna na. Shout out po kay Papsi Glenn. Kian Nyats. Moy kiatikat kan bakleng nga kanayon nga dumdumngag itikan tayo ken live show yo. God bless po kanayon kanya yung duwa from Almi with Love of La Union. Oy. At kami hapon ito na February 1 dito Ago La Union for a show. February 1? Yes. Okay. And Barney Doms have a nice Sunday Kuya June and ading watching here in UAE. Manong greet ko man ti pamilyak Jai Manga Quezon. Family Viernes ken Dominic Kuya, salamat. God bless you. And Jose Landaya Divina Sigosyo is watching together with Juliet Valderramos, Inere Alibuyog, nakatidog mo tan. And Rochelle Mateo de la Cruz, hello po mga idol, watching live video here at Singapore. Pa-shoutout nga po ang Mateo family sa Villa Marzo, Corton, Isabela at sa Daramuangan Sur, San Mateo. Salamat much mga idol. And of course, ni Kathleen Aguinaldo ko na pa-shoutout nga po sa mga Apostol family ko na. At dito naman, ayon sa ating, Hello, okay. Merry Christmas sa inyo ni Kuya John from Antonina, Gemma Ramos Tamani. Tapos ng Ted na Elmer, hello June Ken Ambak, aduman ng timaparag sa Kyo. Tiday ito yung akanito. Kahit para request man tayo kas makita, mahalaw. Mahalo. Manang. Hello kuya, kung na naman dito text line tayo, at dito na po si Mang Puten, so mabalinta pumasok to yan. Hello kuya,
Kanyay dita, sir, kaya't kuman apo nga kablaawan nilaki ko, so ni Rolly kasama kini aming anak ko, na ni Caroline, ni Babylin, ni Aprilin, ni Rodrigolin, ni Ricolin, apo, puro Lin. Pero J. Rodrigo Kenrico, syempre. Kantaan nyo man, Stuck on You from Lilian. Stuck on You. Amam J, Stuck on You. Stuck on You. Kasama ta J, sige man. Sampal. Stuck on You. Ah. Stuck on You. Sagur ka. Pasko na, stuck on you. Awan na, mapapanunod ko eh. Puro siya kawana. May entry ka. May sabay. Hello, Idol Kablawa Manti Family Bulan, Tunak Family, Mariano Family. Request ko man the JCC with thanks. Idol, it's me. Maribel of Labinab International Labinab. Airport. Labinab. Dito tiga JTN Teg Bulan Family. Labinab. And kantang tanghali, mga idol, great ko man, ilakay ko, nga mahal na mahal ko. Ay, pukay kaya na. Kanda kiti anak ko, so the Jamero, Jordan, Jericho, Jonas, ken timanong ko nga ni Sonny Marites. Marites. Manogang ko nga ni Sonny Marites. Ken ni Apok nga Sonny Jmar. Sana po, ken amin na nga... Wala, din sa... Koko, ano to? Gana Jaya? Kutumarek ko na. Kukumarek ko na ata. Kukumarek. Ken makamam mo kanyak. Diyos mio. Idol, tinagkablao Maria sa Napo Tirogos. Idol, paikanta dyan, nagtudtudan. Idol, salamat. Apuhan yung mga minalaukan tinamporta kiniteksyon. Doble aja kasi nung ka. Koto. Nga usun. Tigas dyan nga teksan. Koko. Uwa, nga usun. Apo. Mariruanak lang. Masahistaman mga idol ganun eh. From Edge Kibirnes. Good PM babati man sa nanay kong nakikinig sa kawayan. From Yol Bangkayaw. Pa-shoutout sa Lico at Viernes family from Edski. Nice ang mga idol from Cynthia Castroverde. Good PM mga idol. Paikablaman ni Tata Jesus ko nga. Madama nga nakaindayon. Wow. DJ Kusina me. God bless. Kuno na Jerome Donzo. Okay, maudi nga text message manong. Damdamat ituloy. Manong kablaawa man dagiti agbilbilag ti Eric ken kamote dito barangay mi. Adi kamay dos Jones karuba agtuto manen agkakastayon kuno nakan pakitugtog man manong dagiti yaw arosas agyamanak manong tinang kablaaw saan na impagano si Asinoy Suna. Kuya pa request ko nanti ni Ate Ella. Kuya pa request ko na lang. Awan tin bagana. Awan. Diyos ko, anong nga request na? Kuya, pa-request ko na lang man eh. Nariga tayo ta. Isa rin nutang tayo request na Ted na. Awen. Uncle Elmer. Masapol ko, timasantista. Diyak makadong, diyak makapalna. Nagitalayis, idepenta ko na tayo masaista. Sanehog yan na, apinisil-pisil isa. Inikat sa pinkon tayo masaista. Pinagrito-rito aging kahabaga. Inay-ayang nagsamit tenday kay masaista. Hadyak meta makatughaw ken makapagna. Kinagkatawaan na daytoy masahista. Kasta kanugaham no agtagaka. Ibig na ituro kung iti-ut-ut na di makapuotan awanin pa'y masahista. Ay nagawin ay masahista. Mayan
Betrik na kung nakaginawa. Awan ang inaman na, barire. Ay ngem apay, awan kargaan to'y Biting ka, amuklatan. Inundawayan at ay masahista. ay Awanan hal masahista. Impos ni Mila di ko anak-anak mo. Awan Diyan, met karkana. nak-nak. Daytoy kanbeta. Nak-nak ano, who's there? Está konyo. John Seriales, está con you. Está con you ho. Pasko na, está con you. Impos na di, intak-nak pa. Dok. Okay, tumanang Edna and Manong Elmer of View Beach, Hawaii for a long engagement. Ang panagkadwa. Kas makita bayati panagdenata. Kas makita Na? adu naglablabasan ta. Nabanog ta. Ah. Mawatag. Kas makita masapul ta tunggal maysa. Ngayon nyo, amamot padlawan. Nabanog ka. Di kay papanang tipod no nga ayan. Kas makita Siya amamot, baka naman padlawan. Nabanog. Kas makita nakapinpintas kalata. Kas makita agmauwi yung apay laken ka. Kas makita ni patay at mamagsina. Di kay papanang tipod no nga aya. Kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dwa-dwa talya wenda ken mas daaw ti balay gi taadwa dumteng amay librot istoryata tapno maamonda tipod no nga aya talya wenda ta. Okay, pakigreet man apo ni Manong driver ng may tricycle body number 1517 dyan sa may SM Terminal. Nagpigsa ka no, J Radio na. Thank you. Okay, dedication coming from awa mo at impagada. Anyway, damdaman. Dum-dum-dum amay librot istoryata tapno maamonda tipod no nga aya talya wenda ta tapno maamonda tipod no nga aya talya wenda ta.